alisebenzi wena nabo abantu nje bayabhala la makhomenda lapha ku-YouTube niphendulana nodwa lapha wena watayinada muthwalo amadala usebenzi bayakuphendula laba kwazi ukusebenzisa ke bayakuphendula wena ukuthi unamanga nathi sisi right izolo kugcwele amashokoleti la khaya izolo kugcwele amablanket kunikwa abantu wena ukhuluma kwakho wena ukafuna ukuphila wazi lutho ngomandaba yokuthi muthi usesenjiswa kanjani angithi wathatha uphondo likanje namhlanje likanje wena sikhathi uphondo lakho alinako lokho iloko kubizwayo ukuthi ngimbizela khona ke nonke nathatha amaphondo ngumfakele gondwa nesanda wani yakhona kuhamba kanje le wathatha likanje uphondo namhlanje nawakhe balabafikile nabakhe nangogondwa nayisanda wani yakho yokuthi uhambe uyosebenza uhambe uyocatshwa uhambe uyophila kahle uhambe uyodlamale yakho noma usto inyanga noma isitolo noma yini gondwa sowubuyile ngisebenza ngokweqiniso wena mawuyinyanga uzothatha kumina ngokunike uhamba uyosebenza hambisana nentabo yakhona yagondwa kuhamba kanje nginikeza abantu benkosi ngiyabasiza buka ngisiza ngemali encane kanjani kanti wena usazothola amamiliyoni mina buka nje ukuthi Dr. Buwe uyabathanda kangaka anginamona njengawe mina anginamona njengawe uNkulunkulu anganikanga mona angicebi ngemali enkulu yemamiliyoni ngiceba ngozuka zuka lo unika wona wena wona ngizoceba ngawo nawe uzothola umsebenzi usebenze kahle nawe ucele siyacebisana wena ucebisa mina nami ngicebisa wena mina ngozuka wakho ngiyakwazi ucela ngiyakwazi ukondla ingane zami ngiyakwazi ukuphila kahle emuzini wami seke ngimkhombisa kanjalo yokuthi wathatha uphondo nonke amaphondo akanje semanje liyaphakamiswa ke manje uphondo lakho ngoba nginibiza ukuthi usaninonke mali phakamiswa ke seri kanje amanye nawo aphansi makuthi uyabuka sekuyaphakamisa labafikile ke lapho abanye bahamba isolo bahamba ukuthanda ngiyaphakamisela amaphondo abo ukuthi bakwazi ukusebenza kahle ndikhuluma nawe South Africa ngikhuluma nawe nonke bangaphandle ngikhuluma nani nonke amazwe angaphandle ngiyathanda manje ke yikho ke ngimkhombisa ukuthi namanje ngiyaqhubeka ngisaphakamisa amaphondo abantu ngokondwa sengizokunika amafutha okugcoba ake khona uphakame wendoda ndoda yamadoda ngoba ngitshela mina Dr. Buwe Mhlanga ngiyathanda South Africa nasi inamba zami nginika zona 065 674 8648 ngiyaphinda le nombolo 065 674 8648 yesibili 079 911 3242 ngiyaphinda le nombolo 079 911 3242 uDr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso ngoba ngikhuluma abantu bagcwele ngaphandle laba amaphondo la ngiwaphakamisayo ngimbize nonke nina nathatha amaphondo kumina but 3750 ubuye uphathe 1 liter John Hawker amakhosazi sana 1 liter Tassenberg andukhohlise ngitshela umthetho wami wamathonga wabandawo amahle ngumndawo mina ngoba ngikhuluma nani South Africa nonke angifuni umntambela mama ngimsebenza ngoba ngiyathanda kusukela kudala ngikhuluma ngiyathanda nami lento ngiyenza ngiyenzela ukuthi South Africa bonke bangithande ukuthi le nyanga isebenza ngokweqiniso ngempela angisebenzeli ukumosha umuntu agcina akhale nengane zakhe ngokulalwa ngenyoka no angisebenzeli ukumosha umuntu ufaka amali kuzani laba sebafikile naba bekusengiyabaphakamisa ke ndifuna baphakamisa ngomthetho ngoba phela bathatha amaphondo sena inyamazana efikile ngondwe ukuphakamisa yonke into
nathi cha mina South Africa Nkosi ebandla angimkhombise into ngiyenza njengamanje. Ngimkhombise ukuthi umhlanga uyenzani. Wena wathatha uphondo likanje. Wena wathatha uphondo likanje. Ufuna kumkhombisa South Africa nizwe kahle ukuthi ngithini. Mina Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso. Ya wena wathatha uphondo likanje. Wathatha uphondo likanje. Kumina Dr. Buwe Mhlanga. Wathatha uphondo likanje. Namhlanje seliyaphakamiswa kwakho uphondo lakho. Kule mithi ibuyile. Kule mithi ibuyile. Nina South Africa ngokumbingelela kwami nonke amazwe ngaphandle nonke balaleli emakhaya le ngitshela ukuthi ngiyanthanda mina ngisebenza ukweqiniso amanga ngiwafuni lo muntu ukhuluma ukuthi emuthi emhlanga ayisebenzi yena khanda lingasebenzi ngoba into kumtshela yona muthi sebenzisa kanje angakwenzi lokho aphinde afike atshintshe ayenze kwakhe kwasekhandeni lakhe. Manje mina ngenaphi ngoba mawuthatha uphondo uya muzini wakho mina kuthokaza angisekho lapho. So uyayitshintsha umthetho wena. Usebele ngikutshele yona. So uyothatha uphondo uyolala nalo nomfazi. Uyothatha uphondo ufaka emotweni ulala nomfazi lisemotweni. Thatha uphondo lakho uyolala nalo mahlathini nalo no ntombozana nalo lila usikhwameni sakho athi akunankinga ngeke ngikuthinte ngoba lisesikhwameni. Andi wena ufuna mali. Yini into ufuna ukuphila kahle. Yini into ufuna zitha zingakulandeli. Yini into ufuna ukuthi abantu bakuthande. Uthandwe ngemali. Yiloko ukufunayo wena. Kodwa uyashiya konke lokho. Uyenza kwakho kwasekhandeni lakho. Sekulisanda 1 kuhamba ngoqobisa lihambisana no ebayi ukhondwa bodlela lakho lakhondwa lamhlanje sanda 1 na nokuphaka sengiphakamisile kanje leli ngiyathunga manje ngiyaqeda manje lalo muntu lofikile ndawuwe nisale kahle South Africa hozani ngoba nibenu nina nathatha amaphondo nalo ufuna ukuthatha uphondo uyaqala angeze. Ngishilo ukuthi umuntu uqalayo uphathana ngikhulume konke umuntu uqalayo ukuthatha uphondo ufanele aphathe 6500 abuya aphathe 200 yamaqanda la uzogeza ngawo maqanda nomakhandlele noinaliti aphinda aphathe yini aphathe 1 liter John Hawker 1 liter Tassenberg abuya aphatheni 500 yasentabeni 500 yosigaba abuya aphatheni aphathe 150 yohlweza ngo55 rand lo qalayo lo ufuna sigubu esikumu ngisehle kakhulu kuyafana ukuthi ngiyangipha mahala nophondo kuyafana ukuthi ngiyangipha mahala kodwa nikuboni ngipha into isebenzayo mina angikuphi into engasebenzi ngipha wena into isebenzayo uDr. Buwe mawuthatha sigubu number 1 hayi now baba Jehova nangu wahleka Dr. Buwe Mhlanga lalela la esigubu 7500 kuyafana ukupha mahala ubambe 500 esentabeni 500 emakhosazana 150 uhlweza 200 yomaqanda akho noinaliti nomakhandlele okugeza uphathe 1 liter John Hawker uphathe 1 liter Tassenberg uzolanda into yakho 500 yemakhosazana 500 esentabeni wena uqalayo kwamhlanga thatha sigubu noma uthatha uphondo ufuna uphathe kanjalo. Kuyafana ngiyathanda abantu benkosi baningi na 3 years kunikeza amaphondo abantu akhongoza kholutho abantu bafikelekile banye benankinga bizini yabo yokulala bakalali banye banankinga lezi awuka ngiyababonga ngoba bayangitshela ubona umuntu bakutshela abantu ngiyabonga lo ngitshela kwabe ngolo usebenzisa kwabe ngakwazi ukusebenzisa umuntu laba kwaziyo bangitshela kahle ukuthi baba Mhlanga ungakhotshiswa abantu umuntu wakho right
ngoba suphethe kahle thina siyayiphilela kahle. Ngithi ngiyabonga aba izolo nje kufika umuntu nophokisi lo chocolate ama-blanket izolo ngokuzobonga kanti desithi mangibuya manje ngibuye esikolokolo sakho angithi yabo uyangithi yabo yonke the clean. Ngiyabonga kakhulu nonke South Africa nisale kahle benginikhombisa lokho ukuthi hozani labathatha amaphondo ngiyowaphakamisa uDr Buwe Mhlanga lo usebenza ngokuyiqiniso. Nisale kahle abantu base South Africa ngiyanthanda nonke. Ndawuwe bye bye. Right uphondo lokusebenzela kahle kodwa kunankinga buya kubaba wakho kusho mina Dr Buwe Mhlanga nibuye nemniningwane yonke ngiyikhulumile ikhona lapha. Makuthi wena wathatha uphondo intabo zakho isincane ngoba kufuneka ube ne-30 ukhalweni lakho. Makuthi akuna 30 uzophatha munye 500 yasentabeni uhambe uyogcwalisela ukhalweni lakho intambo yokufikela sithe yokufikela ipaka kufikela yonke into yokufikela botokoloshi yokuthi nawe uguge ukhokhobe nakuthi wena nawe umuntu noma kuthakatha kungasebenzi noma kufakela endleleni yathi uyakuthiya ukuthi ufuna ukubamba akufakela kuquphe endleleni akusebenzi lutho lokho. Ngiyazi ukuthi ukuhlonipheka kuphela uzohlonipheka tot ukufa uzonicabanga linye langa base ngihambile emhlabeni mina Dr Buwe ukuthi bekunakhehlala inye belingahlalelwa lelo belingahlalelwa nina nikhulumela nisoyikhulumela nodwa ningasekho emhlabeni mina Buwe kodwa ungasho ukuthi mase ngingasekho emhlabeni lento yakho izophinduka izobe injalo ngoba lento yakho uyikhezela wena lento yakho uyikhulumela wena ukuthi wena ufuneka ukuthi ube njani izokwenzela kanjalo mawuthi ufuna ukufa ukhokhobe uzokhokhoba vele. Angezi mina mhlalo kwaba ukuhlamanisa abantu cha mawu untshela mina ukhuluma ngami ukuthi ngidlamalisa abantu ungicabela amanga yabona so uyangicala ngempela yakhe angidli imali yomuntu wena buyisa imali nje uthathe into yakho ushele imali yakho phela imali yomuntu angidli mina ngikutshela iqiniso mawu usho ukuthi hayi phondela Mhlanga lisebenze bakhona bazokuphindula khona lapho ku YouTube laba kwazi ukusebenzisa muthi. Mina ngeke ngikuphindule uzophindula abantu nje baphinde bakutshela ukuthi usilima awazi lutho. Ya mawubona ukuthi ufika Mhlanga akusebenzanga buyela kaMhlanga khona kuphambanile kungahambi kahle kuwe hayi kaMhlanga ngoba imithi yonke nginikeza nina iyafana ngoba nginikeza khondwa nonke yabo kufanele lo khondwa abusebenzele nonke iloko ngisho mina Dr Buwe Mhlanga. Mina angidli imali yomuntu mahala ngisezikhohlweni sami njengamanje nje ngiyakha khona lokho ngiphakamisa wona amaphondo ngisezikhohlweni sami njengamanje nje ngoba ngikhombisa ukuthi wena wathatha uphondo linje leli unalo senamhlanje lizoba kanje ngoba ngiliyenza manje amanye nawo wabona ukhondwa lo sengiyaphakamisa uphondo lakho uphinde uqume uqeda ukuquma so uyaqaba makuthi intambo yakho incane kufuneka uphathe 500 uye entabeni uyazi umthetho wasentabeni 500 uyakwazi angeke angakwazi lo wafika ka Dr Buwe Mhlanga angeke angakwazi lo weza kothatha uphondo ka Dr Buwe Mhlanga. uDr Buwe Mhlanga uthi ukunika gondwa phatha 3750 mantambo yakho sewukhalweni incane noma ifiki ku30 phatha u500 bahambe bokugcwalisela le ntambo yakho uzokwazi ukushaya zonke izitha uzokwazi ukushaya bonke bathakathi uzokwazi ukuthi nawo ukhokhobe ndawuwe iloko kusho Dr Buwe Mhlanga. Khuluma ke nani balaleli bami ngikhuluma nani balaleli bami ngoba nginikhomba ukuthi mathatha uphondo likanje namhlanje likanje